Mumere umuntu w'umumama ukuze yifuza kuba yakica umwana wiwe ndetse n'umukwe wiwe ubwo urumva nta kintu kimwe utamukorera mu gihe ushoboye kugikora ibana ako kanya bakibibona batazi ibyo ari byo canke se batazi ngo barapfiki kanya barashungera bakamfata nk'umusaza tuje mu hungu yamwiyimoje yamwibiki umuntu arashwana n'umumama mukuru nkakuriye kubera iki ko batazi umumama ngo ni muntu ki kuko batazi ngo ni muntu ki kandi umumama batamuzinga kameze gutari ko bimaze kurangira mama amaze kugenda ababashije kunganiriza barabaganirije ndababwira byose ukuntu bimeze ahubwo bamfata nk'umunyakuri kugeza yaho wamumera atagira kumuvuga ati ubwo yamurozi nazo yongere kuza amazi no karitsiye. Ayo reka nongere ngushimire cyane udukurikirana ku Isano Media TV. Nkubwira ni warakoze ko warakoze subscribe. Nawe utarakora subscribe reka nkwibutse gukora subscribe ubundi tujye tubana umunsi ku wundi. Imbere ya kamera murahabona umusore muramenyere cyane. Nanjye uri kuri mikoro nko bisanzwe ndacyarihirwa da promote cyangwa nyite Sugar Daddy w'umujyi. Umusabizo bitese cyane original to biracamo ibintu na amahoro. Okay, imbere ya kamera za Isano Media TV turakwakiriye. Murakoze cyane. Urumva umeze ute? Cyane fresh cyane ariko hagati aho ngaho hari ikintu ngiye kubwira imbere ya byose. Mungu ufite ijwi wallahi. Ngo ufite ijwi none uri kuvuga. Bimeze rite? Cyane sawa cyane ndashima Imana nubwo hari byinshi nyene. Tuba duhura nabyo ariko ugomba kubyirengagiza. Hanyuma ijwi waruvuze mfite rimeze rite? Uze gufata kanya gihe wakoze ikiganiro wumviriza. Ni ribi ni giza. Man ni wagira ngo isariyo base ku ruhande. Ngo nguki? None se ariko rirangana nkuko ngana. Ijwi riragosomba rirakuruta. Urakoze. Aha. Hanyuma uravuze ngo hari ibintu byinshi mugenda mucamo. Ni nk'ibiki uri guca muri no minsi uri kwihanganira? Hari starago nyinshi cyane ndakeka byishura bize kubijanye nanje na Irene mama wiwe na musaza wewe nanjye ubwo urumva byinshi ndakeka urabizi n'abantu benshi cyane barabizi ako abafana b'Isano Media TV arashobora gusanga ari abatarabimenya ariko kuri no saha ndabacira ku mayange. Ubundi bimeze bite? Nuwango nahoze mbona harimo akantu ka fight hagati yo kwa nyoko bukwe sheri wawe se nawe mu minsi bishize yararwaye ubu ngubu bimeze bite uri guteganya iki nyuma y'ibi ngibi byose nahoze mbona? Mane uriya mumere umuntu w'umumama ukuze yifuza kuba yakica umwana wiwe ndetse n'umukwe wiwe ubwo urumva nta kintu kimwe utamukorera mu gihe ushoboye kugikora. Ibana ahantu twahuriye naye numva afite akajinya ku buryo numva ko namumerera nawe kubera ko ibintu yakoze arabyihakana. None umuntu yakana ibintu yakoze umuntu bari mubi cyane. Twarahuye nyine mbona yuko twaragwana ariko umutima uranga Rwanda bireka ariko na nobo ntabwo nyimona nk'umuntu imbere yanjye mamona nk'igikoko nk'inyamaswa mu magambo make y'Ikinyarwanda. Nuvuga ngo iyo ubashe kubona nyoko nk'igikoko uri umukobwa wawe meze ati umukobwa wewe oya umukobwa we ni sawa cyane kubera ko arankunda naye ndamukunda turi kumwe kandi afitanye ibibazo n'umuryango we kubera jewe urumva unabirebye wagira ngo uriya mubyeyi so umubyara kubera nuvuga ngo hari ukuntu ibintu bibaho bakabona umukwe ntabwo bamwishimiye nawe ni muri yo kabundi bimeze. Okay, ubona guhora iki? Simbizi nagwamenya kamere y'umuntu ariko mbere byatangiye avuga ngo sinoha kumunga umwana wanjye ngabarundi ibintu nk'ibyo aza gusubira nyuma arisubira ngo nabitewe n'akajinya ngo kukuntu umwana wanjye ngo yagiye ngamaranga ukwezi ngabana n'uya murundi ngo ntabizi kubirangira ndakaye mbona kujya kuva kutaza makuru ko ntaho umukobwa wanjye barundi atariko subwa nkuna nk'abarundi ahubwo nukudakenera ko umukobwa wanjye ngagenda kuri ya mutebe ngo ndikirara ngo direde ngibiki ngarashaka nambare nk'aba pasteur kandi kubishobora ntabwo byashoboka. Okay, nuwango wari bwaje kwanye kuko na rimwe. Umunsi wa mbere wo kujyayo ipano mumere yatwirukankanye n'ibibando. None wateganya ikiro wateganya kuzasubirayo wateganya kuzagenza gute? Cakwinginga narabihagaritse kubera ko bose wasubira ku muntu noneho ukeneye kukwica ahubwo nubwo yozamuhira nafata n'ibando nago yambwira ngo ni Mabukwe ngo ibiki n'iki. None se mva muzahuza gute? Unyene ubu ngubu tugiye kubaho
tubane nk'inyamaswa ahubwo niyo gahunda yanjye. Oya guruka nabo baguruka. Oya kuko banga ubundi mu muryango cyangwa se ikigendanye n'urugo hari gihe bibaho ibyo bintu ariko nkawe w'umugabo ufite Irene ushobora gutekereza ati ngiye kugira ngo n'umuryango nyibonemo nzakora iki? Ese umuntu yiyongoje kuza gurutega biriya biboro niba ingari nyabingi ari ibiki kurumva wajya kwana ibiganiro nawe noneho mukonya mukajya nimenyerano hanyuma yazarimbura akarimburana n'inzu kuzakirimbuza dake ngo yazarimbura n'inzu. Oya none se wumva umuntu ntashobora guhinduka cyane n'umuntu usanga afite akamera ari yiwe yavukanye cyangwa se yakuranye kubera ko umurebye mu maso cyo mureba agenda wananye nari umuntu mwiza tu noneho ukuntu aba karavuga Imana cyane ngo arasengagira iki kurumva nta mpamvu ko wamutekereza ibintu nk'ibyo ngo bimutekereze utarabimubonyemo. Okay, hanyuma Irene we nyuma yo kubona biriya bintu cyase nyuma yo kumva yenda ashobora ko atarabibonye akumva yuko warwanye na nyina we byakira ati yabimenye yuko nyono naserereye na mama we cyo kiganira hano nagikoreye gisohotse ngo nibwo nijoro yabimbagije ndamusobanura ariko arambwira ati wowe ubwo wewe namukubita kubera ko nawe mbere ntiyarazi ko biya bintu byo kumuroga aremerewe yabikoze hari hagaragaye nyene hari umuntu uriya mupfumu yatweretse yakoze biriya bintu umukobwa araho uriya mukobwa none haza gutanga ubusobanuro yuko akazi yagahawe na mama wa Irene ubwo Irene ntago yari yaramenya ngo kuko yaragwaye wewe nandi kintu kimwe yarazi ntago yaramenya ngo noneho mama we yatanze akazi ngo bandoge amaze kumenya noneho nawe yarasaze kugeza yabwira mama we aramutuka byadanje kuri phone ambwira ati undi we niwe mubyeyi umbyara niwe mama ku buryo wumva ko wanyicaye iki ni ibintu nk'ibyo kurumva ko nakoze ibintu nkabiriya. Okay, shobora kuba narengereye nkasumbukira umuntu mukuru cyangwa se umuntu mbyaye ariko n'umukobwa wiwe nawe nta kintu kinini cyane yabivuga cyangwa se cyamubazaho nta kintu byamubazaho. None se ubwo ufite icyizere ki cyangwa se niki cyakwemeje ko ibyo umupfumu yavuze byaba ari by'ijana ku ijana? Mane uriya muntu ibintu akora kuko twamugiyeho nyene baduha amakuru iwe cyane abo yagiye akora afasha tu kurumva tugomba kubyemera kuko isanamu yatweretse y'uwo mukobwa anamutwereka ahubwo yamaze no kumushikana mu muriro umukobwa arimo gushya byadanje noneho n'umukobwa kuko ako kanya cy'imisi nk'ingahe yaraturubuye arasara mujyana no kwa muganga nibwo kujya kumureba nyene musanzuka mu ndebe koko ivyo bintu ari byo ko yasaze ebana kimbona gusa nta kindi kintu yamubwiye kwa kunsobanurira ngo nabikoreshejwe ngo na mama Irene ibintu nk'ivyo narabinsobanurira cyane nta nabimubajije afite ubwo yaturubuye yiyumvira ko nawe kuguturubura twe twabishizemo uruhare twamuroza. Okay, none se uwo mugore habamo akantu kukubeshya buriya uwo mugore ushaka gusanga yaranamubeshye yarabeshye mama Irene? Oya ntago yamubeshye kubera ko nanone hari umunyamakuru araho yabaguye ahantu barimo gudiringa bari guciringa uriya mumera ariko araharushwa ujya mukobwa ngo nazongere kuvuga ko yamuhaye akazi ibyo nabyo byaragaragaye. Okay, hanyuma uri kumukura biriya bintu mwitandukaniro urabona kamera uko bari bayishyizeho uyu umwirukanka usibyo mufata nyuma yaho wabonye reaction z'abantu bari ku mpande wongeye imeze biti? Okay, abantu ako kanya bakibibona batazi ko ibyari ibyo cyangwa se batazi ngo barapfike kanya barashungera bakamfata nk'umusaza tuje mu ngo yamwiyimoje yamwibiki umuntu ariko arashwana no mu mama mukuru nka kuriye kubera iki ko batazi mu mama ngo ni muntu ki kuko batazi ngo ni muntu ki kandi umama batamuzinga kameze gutare ko bimaze kurangira mama amaze kugenda ababashije kunganiriza barabaganirije ndababwira byose ukuntu bimeze ahubwo bamfata nk'umunyakuri kugeza yaho wamumera atagira kumuvuga ati ubwo yamurozi ntazo yongere kuza amazi no karitsiye. Okay, Murundi tukiri muri iki kiganiro sibyo Murundi ni bwa mbere uje ku Isano Media TV ebana ubundi usibye ibyo bibazo uri kugenda uhura nabyo by'umuryango wawe ubundi muzoma usanzwe ubundi ubaye hute ukora iki? Kimuzoma usanzwe iyo mfite umwanya njya nkora muri salo muri salo ibintu byose kurwa muri salo nzi kubikora ariko akazi kanye ka buri munsi ni ibintu by'amafilme tu atinga mu by'amafilme
comedy ibintu nk'ibyo ngibyo kenshi cyane nibyo ndimwe nibyo nisanga muri nabyo banumva bindimo nizo mpamvu wumva no ku byo bya saro yego niwo mwuga wanjye ariko ndawukora mu gihe mfite umwanya ntagiye muri bya bindi. Okay Murundi ya dusoza kino kiganiro wagira ikintu ubwira abantu bari dukurikiye? Abantu bakurikiye Isano Media TV arabambonye ubwa mbere abasanzwe bambona cyo nabwira nuko nyene bakunda cyane bakomeze bakurikirane n'ibintu byacu bya buri munsi dushira hanze kuri YouTube babwira yuko ku Isano Media naho tugiye kubaha ibintu bya danje muri rukaka ibintu bya danje ya urakoze cyane ya mama akoze.